yarazutse mu bapfuye n'umwami indimi zose zigeza tura koye saruna nungami Yesu nungami yarazutse mu bapfuye n'umwami indimi zose zigeza tura koye sarunami tubivuge n'umwami Yesu n'umwami yarazutse mu bapfuye n'umwami haleluya zose zigeza tura koye sarunami ahubwo turirimbe yarazutse mu bapfuye n'umwami haleluya indimi zose zigeza tura koye sarunami tubivuge n'umwami n'umwami haleluya yarazutse mu bapfuye n'umwami Yesu indimi zose zigeza tura koye sarunami tubivuge n'umwami Yesu n'umwami yarazutse mu bapfuye n'umwami indimi zose zigeza tura koye sarunami n'umwami Yesu wanje n'umwami haleluya yarazutse mu bapfuye n'umwami indimi zose zigeza tura koye sarunami indimi zose zigeza koye
turagushimiye mwami Yesu, uri Imana yacu kandi uri umwami w'abantu. Ntabwo waheze mu gituro, warazutse, uriho kandi uzahoraho. Haleluya. Tanki makole tatite la paritambre. Urakoze kuri umwizerwa, izina ryawe rishimwe hejuru ibihe byose, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Turashima Yesu wapfuye akazuka, amen. Pawulo yaravuze mu gitabo cy'Abakorinto, aravuga ngo yiyeretse intumwa 500, aravuga ngo yiyeretse 120, yiyereka 12, aravuga ngo nanje Pawulo dumuhamya Yesu yarazutse, amen. Amarira tugize n'ay'umunezero, haleluya. Nta kintu gikomeye nko kuzuka kwa Yesu, amen. Kandi umunezero wanje nuko nanje ndiho nk'umuhamya we. Yesu niwe mugabo wenyine wagiye gupfa agatangariza abantu ko azopfa akagaruka. Haleluya. Abwira abigishwa be, arababwira ngo nzapfa nzamara iminsi 3, umunsi wa 3 zogaruka. Habaye abagabo benshi ku isi bakomeye, nta mugabo turabona usezera. Hari uwo mwabonye usezera akavuga ngo ndagiye zogaruka, ndapfuye mu mpambe ariko mu ndinde mu minsi 3 zogaruka? Ntawe turabona. Yesu wenyine. Ndabasuje mwese mu izina rya Yesu, nagize ibyishimo byinshi, haleluya, byinshi cyane. Ndashima Imana ko nguwe neza mu mutima wanje. Ubusanzwe ntabwo nzandira mu kuri abantu tuwabanye imyaka yose baranga, ariko iyo twibuse ko Yesu atakiri mu mva, yazutse, ariho, tugubwa neza, bikadutera kurira, bikadutera gutera hejuru, tukuzura imbaraga, tukuzura ibitwenge, abandi bakiruka, abandi bakavuza akaruru kubera kuko Yesu yazutse, haleluya. Ndabasuje abatanzi, amazina yanjye nitwa Etienne, mfata iryo ngiryo, wenda mvuze menshi hari igihe bibagira, cyangwa se Blaise naryo ni izina ryanje. Ndashimira umukozi w'Imana Dani waganira ijambo rya Yesu Kristo, wazanye umuco mu isi ahari umwijima ugahunga, haleluya. Ntabwo turi mu mwanya muremure w'amagambo menshi, ndagira ngo banyuriremwe aho tutabanye ejo, ijambo twavuze dukomerezeho, amagambo yacu aragenda yuzuzanya, ntabisha tuzanye. Ibyo twavuze tuva mu rugo ku kwezi kose nibyo turi kuvuga, kandi nibyo tuzakomeza kuvuga kugeza dutashe. Yesu ashimwe cyane. Ku munsi w'ejo twabarije ikibazo kivuga ngo kubera iki Yesu yaje ku isi gucungura itorero, yamara gupfa ku musaraba akabambwa, agakubitwa, agasuzugurwa, agapfa, akazuka, amaze gucungura umwana w'umuntu, yarangiza Yesu akigendera agasiga itorero ntaritware, kandi aricyo cyari cyaramuzanye, haleluya. Abo tutabanye ejo twaravuze ngo impamvu Yesu yadusize iri muri Matayo 28:19 kugeza 20. Yesu amaze kuzuka, asezera intumwa ziwe, babanye nabo, bari bamukunze, yari abakunze, yabahaye umwanya we, ntibigeze bigisha ahari, nta murimo bigeze bakora uretse wo kubatiza abantu no kugaburira abantu. Umurimo wabo wari uwo kwiga no kumva Yesu no kumukurikira iyo agiye. Ako niko kari akazi kawe. Hari umwanditsi wanditse aravuga ngo bitwaga abanyeshuri, Yesu nawe akitwa umwarimu, ariko nyamara Yesu ntabwo yagiraga building, ntabwo yagiraga ishuri, ntabwo yagiraga amakayi, ntabwo yagiraga library,
uwo mwanditsi arandika aravuga ngo Yesu yari ishuri kandi yari n'amasomo. Hey! Mbega Yesu naho tuza gukomereza. Yesu yari ishuri, baramurebaga bakiga, bamuje inyuma bakiga, bakumva uko avuze, bakareba uko ariye, bakareba ukuntu akunda abantu, ukuntu yoza abandi ibirenge, ukuntu aba mu banyabyaha, ukuntu yihanganira abantu, uburyo babarira ibyaha, bakiga. Iryo ryo ryari ishuri ryabo. Haleluya! Ariko igitangaza, uyu Yesu agiye kugenda mu ijuru ntiyabatwara. Arasiga. Niki yabasigiye uyu murimo rero uri muri Matayo 28 havuga ngo nimugenda amahanga yose. Haleluya! Mubwiriza ubutumwa bwiza, abazizera muzabatize mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Kandi aravuga ngo muzabigishe kwitondera umurongo 20, kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi. Rero twaravuze ngo ni wewe, haleluya, ni wewe watumye Yesu adatwara itorero. Amen. Turavuga ngo ubwo bukene bwawe, n'izo ngorane zawe, ubwo butunzi bwawe, uko gusuzugurwa kwawe, ukuteye, naho uba, naho utuye, n'icyo ukora, ni wowe Yesu yasize. Witware neza, witware nabi, Yesu ari mu ijuru, arengeje akaguru ku kandi, ategereje gukora icyatumye agusiga. Haleluya! Nibyo twaganiriye ku munsi w'ejo. Kubera iki Yesu yasize itorero ntiyaritwara, kwari ukugira ngo itorero rimukorere umurimo, rijana ubutumwa hehe? Amahanga yose. Ari nayo mpamvu twavuye iri iwacu tukagenda ahantu habi, tukarara nabi, tukarya nabi, tukagira gute, tukabura amazi yo kunywa, tukabura amazi yo koga. Kubera iki? Dukeneye kujana ubutumwa aho butaragera. Haleluya! Wowe kwibaza se baje muri Kenya iwabo ntabaremera Imana. Haleluya! Twaje kubakangura, iwacu tumaze imyaka 6 tuvuga ubutumwa umwaka wose, tuvuga ubutumwa mu mihanda, mu biturage, mu maparike, tuvuga ibiterane byo hanze. Iwacu kuba dutangiye ministeri 2017 titurakora igiterane na kimwe cyo mu ikanisa. Haleluya! Yesu nta mukutano yagiriye mu ikanisa. Imikutano ya Yesu yose yayigiriraga hanze, mu misozi, mu biturage, mu bakene, mu basizi, mu bambuzi. Aho niho Yesu yakundaga kwicara, niho yakundaga gutinda, niho umwanya we wose wari uri, nicyo cyari cyaramuzanye. Haleluya! Turashimira Imana rero uku kwezi kwakuje gushira kose tuvuga ubutumwa. Narabivuze ejo, hamaze gukizwa abantu 560. Haleluya! Ntabwo ari imbaraga zacu, ntabwo ari uko tuzi kubivuga neza, ahubwo akazi ko kwivuga butumwa. Hari umwanditsi w'umunyamerika wanditse witwa Robert Coleman, yaravuze ngo umurimo w'ivuga butumwa ngo kuva kera kose ngo nanone ngo wahoze ari umurimo wa Mwuka Wera. Ntabwo ari wanje, ntabwo ari wa papa mudogo, mudogo hano, bishop wariya. Umurimo w'ivuga butumwa ni umurimo wa Mwuka Wera, nakazi ka Mwuka Wera. N'udusanga abagabo bajya bariye bahaze, bafite amafaranga, uzugera kuza ukaja gutitira, ukabura icyo wamubwira. Mwuka Wera niwuzuza agakubita umugabo urushi, umugabo akava ku ntebe akicara hasi, umugabo w'umujinya mwinshi, umujinya ugashira, agatangira kurira, agapfukama, akaryama hasi. Haleluya! Umurimo w'ivuga butumwa ntabwo ari uwacu, ni akazi ka Mwuka Wera. Nabanye na Muyomba, ngiye kwinjira mu ijambo ryacu rya none. Nabanye na Muyomba kuva 2003 yanywaga inzoga cyane. Haleluya! Anywa inzoga cyane, tugenda nasengaga cyane mu bitaramo byinshi n'ibisiriba byinshi. Twataha mu rugo sindyame ngakinga icumba, nari umupangayi, ngasenga, akaza kuruga karukubita ngo uzusakuza. Jewe sishaka kuzongera kusengera, jewe nakubwiye kuko kene amasengesho yawe. Hey! Haleluya! Amasengesho yabera ngo agira umumaro. Ngiyo bagize gute? Iyo basenganye umwete.
nta mbaraga zishobora gutangira amasengesho. Hari umugabo wo muri Ghana wavuze arabanga amasengesho ngo nicyo kintu cyonyine ngo ushobora gutuma muri fitiri. Yababa we, haleluya! Murashobora kugituma muri fitire, ngo akagenda, ngo akubaka, ngo agatunganya ibidiriya muri Zambia 2040, ngo amasengesho ngo yarangiza, ngo akagumayo, ngo akagutegereza. Haleluya! Bega Yesu wadusiga gikomeye. Niyo mpamvu Yesu yasengaga, agasenga ijoro ryose rigaca, akiriga abwiriza, taruhuke akararasenga. Wowe kuragira ngo uzabishobora, uzurya amande dusande January December, udusenga dimanche gusa, ayiwe ntibizakunda. Umurimo wivuga buti usabye amasengesho, usabye imbaraga zaki zamuka wera. Haleluya, amen. Muyomba rero mutumira ka investment, ka package k'amahombi muri future, amaze karamutegamira. Haleluya! Ubatuye hano hepfo hano Kayole, ego aramuzi yagazamwe inzoga cyane. Musuga ndi muri Amerika, nibona aranyandikira ngo atari kurabizi ubu nabaye umuyumbe. Ndababwira turambeshe ati si umuyumbe gusa, ubu ndi ku musozi Masayini, sigishaka gutaha, sigaye shaka kuba mu gihuru, nta kindi shaka, ndashaka Yesu. Niki yahuye nazo n'imbaraga zanjye se ni amasengesho. Yaragera mutegamira muri future, arubaka arategura ngo agire gutya umugoroba umwe. Haleluya! Uno pasiteri, amen. Udashoboye kubwiriza n'umuntu uzaza umusengera, ariko ugomba kubanza kumukunda cyane. Tugiye kuganira rero, aho tutabanye ejo timuguwe neza. Haleluya! Kwari kugira ngo tuze kuri page imwe, kuko mwarasibye kandi turabakunda, tuzi ko mwabuze umwanya, hari ibyabafatiriye. Dusome mu gitabo cya Yohana ibice 17 n'umurongo wa 10 ku murongo wa 14. Aravuga ngo nabahaye ijambo ryawe. Haleluya! Kandi abisi barabanga kuko atari abisi, kuko nanje ntari uwisi. Bakintu gikomeye Yesu yavuze we. Haleluya! 15 aravuga ngo sinsaba ko ubakura mu isi, ahubwo ubarinde umubi. Sabisi kuko nanje ntari uwisi. Uberesha ukuri, ijambo ryawe niryo kuri, uko wantumye ngiyite tupike yacu. Haleluya! Nerabwiye ngo tuzavuga ikibazo turangije kuvuga impamvu Yesu yadusize ku isi niyiye. Icya kabiri ndabura ngo uyu munsi tujya kuganira ngo baho mu isi kuwatumwe. Haleluya! Ejo tuzaganira ijambo rivuga ngo humura, Yesu ari kumwe nawe. Umva rero ijambo ryacu ry'uyu munsi aho riri ravuga ngo uko wantumye mu isi, nanje niko nabatumye mu isi. Amen. Yesu ashimwe cyane. Kuganirira abantu biwacu biragoye, kuko barabizi, bazi ijambo ry'Imana, bazi kubivuga neza. Abapasiteri bacu hano Imana bamugisha. Amen. Bazi gutanga ingero, bazi guhuza ibintu, bagakubitiza ngo abandi bayumbe, nabo bazi kuvuga ibitaramo. Muzukuri harabigisha kuganira n'abantu biwacu ukazubura icyo wababwira. Ariko iyo ngiye kuvuga ntabwo ari ibyanje, n'iby'Imana yaduhaye. Haleluya! Ntabwo mbabwira amagambo yanje, ndababwira amagambo Imana yampaye. Ubu nyine dufite abantu bazi Bibiliya, siko bimeze? Gapapa Imana igumugisha, nari ngukumbuye cyane. Amen. Gapapa nawe azasa na representa wa hano, azavuga iriya, nako tukavuga ngo uyu nguyu ni wo mu ikanisa ryacu, tukavyirata. Amen. Imana igumugisha. Hariho abantu bazi Bibiliya, bazi kuvuga ibyanditswe. Nigeze kuba umugabo umwe avuga amakuru ya Paulo, aratubwira, twari tukiba mu kanisa hari hepfo tutarimuka, aratubwira amakuru ya Paulo, ingendo ziwe, avuga ngo ahantu yaraye, akavuga ibintu yagize n'ukuntu ngo yiyogoshesheje ngo muri salon de coiffure. Ndavuga ati kweli, uragiye muri detail ukana salon de coiffure na coiffe ya Paulo. Ndavuga ati abantu kweli bazi ibyanditswe. Amen. Ariko uyu munsi ndashaka ko tugira pratique. Tugiye kuganira ibintu za pratique.
haleluya. Twabaye muri teori, ubu ngubu hari abandi bantu bajiriye iwacu basigaye bavuga ibintu bya grace, ibintu by'ubuntu, haleluya. Barakubwira bakagucurika ibyanditswe bakagucanga, none umunsi twaraganye n'umuhungu we tuvuga tuzi ko nasigaye Bwana, amen. Ariko uza ahantu ibintu byose bitandukanira, n'ahantu ubuhanga buba, n'ahandi Imana iba, ibitangaza aho biba, ibikomeye aho bikoreka, ni muri puratike, amen. Ibyanditswe ni byiza kubitunga mu mutwe, kubitunga he, ariko ahantu bibera byiza, biryohera, bigaragariza Imana, ni muri puratike, haleluya. Wumva ijambo Yesu yarasenze aravuga ngo data, ngo singusabye yuko bakura mu isi, ariko iyo dusengera akatuvana muri iyi nyagwa y'isi, aravuga ngo ahubwo barindire mu isi. Aravuga ikintu gikomeye rero, aravuga ngo uko wantumye mu isi, ngo nanje niko mbatumye. Iri jambo rirakomeye mwa bantu b'Imana. Urebe Yesu n'ubu Yesu bwiwe gapa, amen. Ndakuvuga none takibazo. Urebe Yesu n'ubu Yesu bwiwe n'ubushobozi bwiwe n'imbaraga ze, bamukuye mu ijuru mu gitereko mu cyubahiro, bamutumye mu isi, abaye umuntu. Imana igumugisha. Abaye umuntu yambaye umubiri, arihanganiye agasuzuguro. Hari umwanditsi wanditse ngo yabaye imbata, ngo araruhaba imbata y'imbata. Ino ntiyaba abakozi mu Rwanda, bagira abakozi, umukozi w'umukozi asa bugufi, agira kira gisuzuguriro, birarengaho, ariyanga, atanga umwanya wiwe. Hari umwanditsi wanditse aravuga ngo Yesu ngo yatanze umwanya wiwe, ngo urashira, ngo araruhatanga n'umubiri wiwe urashira, ngo atanga n'ubuzima bwe arapfa. Uyu Yesu ni hatari, amen. Ubwo ubuzima uko kwitanga no kwiyanga no kwanga ibibi no gukunda abantu, gusura abantu, kuraraho abandi batarara, muri buku munsi umwe ngo Yesu yaragiye ariko, haleluya, ngo aca kwa Zakayo, abwira Zakayo ati ndarari wawe kwa Zakayo, umuntu w'umupagani. Yesu yaje mu isi akora akazi neza, isi yamuhaye, arangije kugakora aragenda. Ngo agende aravuga ati data, uko wantumye nanje niko mbatumye. Can you imagine? Ibaze nguko Yesu bamutumye. Mama film turagukunda tugukurikirana cyane. Uko Yesu bamutumye mu isi nikomeze mu isi. Niyo mpamvu Yesu yarangije kudupfira akigendera akadusiga ati uko bantumye nanje ndabatumye. Gapa uri muri representation ya Yesu, amen. Utekereze ijambo navuze ngo bamwisi nk'umuntu watumwe, bamuwawe mu nzu yawe, haleluya. Tube muwawe nk'umugore w'urugo, ube nk'umuntu watumwe muri urwo rugo, haleluya. Hari igihe tuvuga ngo kuvuga ubutumwa abantu bagatekereza amabije, bagatekereza amafaranga, bagatekereza ibiki. Ndakubwira ngo bamuwawe nk'umuntu watumwe mu rugo rwawe. Rakomeye, amen. Yego warashatswe cyangwa warashatse, ariko iyo nzu urimo Imana yari gutumyemo, ayiwe, haleluya. Niba ugiye ku isoko, haleluya, yego ugiye guhaha, ariko genda ku isoko nk'umuntu watumwe mu isoko, amen. Ugiye muri mariage, habaye ubukwe, genda muri mariage yego, ariko utumwe muri mariage. Yesu ngubwire, ta hantu ntamwe dusanga Yesu yagereraga ubusa, ta na hamwe. Haramuza mubona muri Bibiliya, ta hantu Yesu yica ubusa, ta hantu nta muhana yacagamo nta mpamvu, ta jambo yavugaga nta mpamvu, yarazi ko yatumwe mu isi. Aha aravuga ngo data uko wantumye nanje abandi batumye bazamere nk'uko nari meze hano ku isi. Muzamwibuka umunsi umwe Yesu yicaye ahantu kwiriba,
umugore w'umusamariya akahamusanga ku iriba, Yesu yicariye, Yesu yarangiza agahita atangira kubwiriza. Ni ukubera iki? Ntabwo Yesu yari apfuye kwicara. Yesu mu mutwe wiwe, mu bwenge bwiwe, mu bitekerezo bwiwe, yari mu isi, haleluya, nk'umuntu watumwe. Ntaho yagendaga atagiye gukora, ntacyo yavugaga kitagaragaza se, ntacyo yatekerezaga kitari icyaza. Oya, ubuzima bwa Yesu iminsi yose bwasaga n'icyo se ashaka. Amen. Ni ukuri biragoye kuja kubwiriza ubutumwa hanze tutaramera nka Yesu. Gapapa yavuze ibintu kandi nanjye nabyanditse hano, Imana imumugisha. Ni gute? Amen. Ni gute dushobora kubwiriza ubutumwa tumeze gutya kweli? Utekereze twebwe twangana. Icyo kintu bavuze kirakomeye cyane. Ni gute uzagenda kubwira umuntu ngo kunda umwanzi wawe kandi ukunda wewe ntukunda uwo musengana? Ntacyo yakoze araho ariko ukamwanga. Ntago biragoye. Suko Yesu yari ameze. Yesu yakundaga abantu bose, yihanganiraga abantu bose. Nta n'umuntu Yesu yasuzuguraga. Ntawe yabonaga uciye bugufi, ukenye, wigisuzugurira. Oya, abantu bose Yesu yabonaga nk'abantu Imana yamutumye ngo abazane mu bwami. Haleluya. Niko Yesu yari ameze. Amen. Ubu dufite ibyaha twese. Imana ishimwe ko yatwohereje Yesu kugira ngo azatubabarira umunsi ku wundi. Ariko se tuguma dukora amanyanga, dusire. Hari ibyaha bimwe ubu nyine bisigaye bitinywa no kwigishwa. Iriya reka mbivuge, kamera nayo ni hatari. Iri iwacu ntago bakibwiriza ibintu bya LGBTQ. Hano birahari. Murabyumva? Ibintu bya homosexuality. Ntabwo iwacu mu ikanisa twiyubakiye ku mafaranga yacu, tukarikorera, amatara ni ayacu, interinete ni iyacu, ariko dushobora kurivugiramwo ibyo dushaka kubera isi. Hari ibintu iwacu nabyo tutakivuga, hari ibyaha bimwe tutakivuga. Ubu umuntu ni umusambanyi, biraho. Nkubwire ikintu Yesu yazanye mu isi, yazanye inkuru nziza. Ayiwe, haleluya. Yazanye good news, inkuru nziza yo guhumuriza amahanga. Yakubwira muri Matayo 11:28 haravuga ngo yemwe abarushe n'abaremererewe nimuze munsange ndabaruhura. Ni ukuri urarusha, ariko Yesu yazanye inkuru nziza mu isi. Inkuru nziza ni iyi, niyo kukubwira ngo ruhuka. Kubera iki uremererewe n'abantu kandi abantu abandi bantu kandi Imana yaragutumye mu isi ngo uhagarare nka Yesu? Kubera iki? Hari n'ibindi wacu tutakicisha. Ko kuroga umuntu ukamwica akava ku isi, bisigaye ari ibintu tudashobora kuvuga. Ni icyaha kuroga. Kuroga ni icyaha. Gusambana ni icyaha. Kubesha ni icyaha. Imana itubabarire. Yesu yaraje ngo turuhuke. Urahura n'umuntu wagowe n'ubusambanyi. Nari mfite umufrendi wanje yari yaragowe n'ubusambanyi, araruha, ukuziyahure. Ariko Yesu yaraje ngo tuze kuri we, tugire uburuhukiro. Haleluya. Kubera ko twumva amagambo y'Imana kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwa 12 tukayumvira ubusa. Kubera ko ibyaha twabihaye ijambo tudashobora kubivuga ngo abantu utekereze ko imagine umuntu baha fanta bakagushiramo isumu, murasengana ngo upfe, twarangiza tukaza hano ngo dusenge dukundane ngo twajana ubutumwa ngo mu mahanga yose. Matayo 28. Ntabwo bishoboka. Nkubwira ibintu twadupfukira dutinya kuvuga nibyo Yesu yaje kuvuga. Yesu yakabwira abafarisayo ngo murimva zinuka.
reka ubu turashobora kubwiriza ibintu za prosperity, turashobora kubwira ngo muzagubwa neza, muzabona ibitangaza, muzogenda hanze. Usibye ko hari n'amahanuzi amwe size umuntu twavuganye tugize analyse tugeziriye dusanga hari amahanuzi amwe baduhanuriraga ariko mwe yari nka morale, kandi iyo morale yaradufashije cyane. Bavuga ko ngo uzoja hanze ukagira ka morale kakagusunika imyaka 5 ukikakicara ni hanze ukaba ko tugeziriya. Uzi ko hari abantu nta muntu urahanurira ngo ugiye hanze. None Amerika yo ntigira hanze, nayigira hanze, siko bimeze, nayigira hanze. Ariko hari ibintu bimwe tumaramwe iminsi, ariko nukuri izo ngizo ni bitoya. Nta kintu gikomeye mu isi kagakiza. Haleluya! Nta kintu gikomeye ku isi nko kwakira inkuru nziza. Kamubwire umunsi umwe gakuru karasekeje, ariko ni agakuru keza kaberekeza uwo mugoroba. Umunsi umwe mama nari mwana cyo gihe bari bambwiye ngo mvome mu Rwanda hazabura amazi cyane. Mama arambwira ati muze kuvoma nimugoroba, arambwira ati none mwuzuze amabido ngaya mugire gutya. Ndangije ngenda kwikirira, narungire umwana nja kwikirira. None igihe ntashe sidukabwije umwijima wabaye sikigiye guse kuvoma ngo ntaye mu rugo. Mama arambwira ati ndagukubita ndakwasa. Mama wari ndagusuhuje nta kibazo ndabivuze. Amen. Kuko ni kuri kamera ga ntakundi. Ati ndagukubita, ati uyu reka mbanze ndaza kukwitondera neza ngukubiti. Ndagira gute? Ngira ubwoba mu busanzwe. Yego. Donc kumbwira ngo urankubita umpaye umutekano muke cyane. Ndaja kurara he? Uwogene ngukurara kiremera kazaza kejo bundi wenda mama umujinya washize. Amen. None mfata kabido ndirukanka ndawatereka ngire kutubizo katubiri wenda kugira ngo bize gufura uvanga. Amen. Igihe mvuye kuvoma mfite utubido tubiri mu ntoki. Amen. Mbona muri umuna wanje araje hayiruka ati atuza amakuru meza, ati bigageze ngo papa yaje. Haleluya! Papa yaje. Mungere mu rugo namasanga mama gusa yabaye igitwenge. Amen. Iyo ni inkuru nziza, siko bimeze? Ni inkuru nziza. Namasanga yabaye ibitwenge, ukora cyangwa ubita cyangwa uzarangiriyemo. Kaza muciri wande mama abite. Okay, diriya. Good news. Hallelujah. Yesu yaje ku isi kutubwira ngo ruhuka, reka stress, reka kwikorera abantu, wihagarika umutima. Haleluya. We urushe, we uremererewe, ngwino kwa Yesu. Ariko umunsi nahobeye papa nk'abantu. Kubera iki? Papa yari yazanye agakuru keza mu nzu, harimo atmosphere. Reka nkubwire, umunsi uzakira Yesu mu buzima bwawe biri nyabyo. Amen. Apana ibi bya fake. Twagize teste ukwezi gushize iwacu mu gitaramo cyo kuwa gatanu. Turavuga ngo abantu baze batwandikire batubwire ubuhamya bwabo, wakijijwe ryari, byagenze gute, niki cyabaye. Ayuwe usanga abantu tahabari. Abantu ni kujya baracarushe, bahora muri ye, baba muri vaevye, tibazi ko Yesu yaje, tibazi ko baruhutse. Yesu yaraje, muruke. Haleluya. Ariko ikindi cyantangaje, natangajwe n'abandi nabo twasirimbanaga, bazi gusirimba bakubita kiribitira gasimbuka kaka kameza, baravuga ngo nta gipande habe na kimwe. None wakijwe nikiyo. Twasomye ngo Yesu yaravuze ngo nabahaye ijambo. Haleluya. Yesu yaduhaye ijambo ry'ubuzima. Amen. Ubu dufite ijambo tugendana, ijambo ry'abagabo ryavuzwe n'umugabo Yesu umwana w'Imana. Amen. Kadusome muri Matayo ibice 10 n'umurongo 16. Nareze ku isaha ariko ndagira ngo bacameze neza. Avuga ngo Matayo 10:16 avuga ngo dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugira ubwenge nk'inzoka kandi muzabe nk'inuma mutagira amahu. Ariko mwirinda abantu kuko bazabagambanira mu nkiko kandi bazabakubitira mu masinagogi, bazabashira abatware n'abami
babampora, muzaba abo guhamya imbere yabo n'imbere y'abapagani. Ariko niba bagambanira, ntimuzahagarike umutima w'uko muzavuga ahantu ndakunda. Haleluya! Ntimuzahagarike umutima y'uko muzavuga cyangwa icyo muzavuga, kuko muzabibwirwa muri uwo mwanya. Amen. Kundira ijambo ngo ntimuzahangayikishwe n'icyo muzavuga, ngo muzabibwirwa muri uwo mwanya. Muhagaze aho mubuze uko muvuga, mubuze uko mugira, mubuze uko mwifata, ngo muzahabwa ijambo uwo mwanya. Iri jambo hano haruguru kuri 16 yavuze ngo mbatunye mu isi k'intama hagati y'amasega, ngo bazabanga. Mureke nkubwire, Yesu nta kintu na kimwe yasize ku isi ngo kizatugweho tutakizi. Ntabwo Yesu yagiye ku isi ngo adute k'umuzeyi upfuye atavuze. Yesu yagiye ibintu byose yabivuze. Amen. Aravuga ngo bazabanga. Rega nkubwire, iki cyubahiro tugwanira sicyo Yesu yavuze. Yesu yaravuze ngo muzasuzugurwa mu isi kandi bazobanga. Sino kubanga gusa, bazobakubita babashire mu mazu y'imbohe, sicyo gusa, kandi bazonabica. Amen. None twebwe ikibazo dufite ni iki cyubahiro? Wowe kuragwanira icubahiro ga papa Yesu ashimwe, kuragwanira icubahiro kandi Yesu yaravuze ngo bazokwanga. Shimwa ko bakigukunda basi batagwaye icubahiro ko baragukunda. Wowe Imana kiragutuma mu isi aho batayizi ugashaka icubahiro. Yesu yaravuze ngo bazabanga. Niba kwanga uzi, niba gusuzugura uzaseke. Hari umugabo tubana wenda bamwe baramuzi yitwa Rugina, adavuga ibintu byiza cyane. Yaravuze ngo nubona ngo umuntu ngo akoze nabi ngo ntukamugaye, ngo uzoze uvuga ngo yabiyobewe. Kandi nyine niko abakora ikibi ahabona iciza, siko bimeze. Rero nkubwi nubona abantu barakwana uzamenye ko amasezerano yabaye. Haleluya! Nubona abantu bakuvuyeho bose inshuti ziragiye zirashize, uzovuga ngo ibintu byakuze. Haleluya! Nubona kuragera ahantu tibaba guhicubahiro ko barakwica ziri inyuma kandi wenda uri pasiteri, uzavuga ngo ibintu bihagaze neza. Amen. Nubona abantu ko barakuvuga nabi, yewe bagukubise, nta urakubitwa hano ubona tuzurahagera. Ariko niba gukorera ibibi uzavuge ngo byabaye byiza. Yesu ashimwe. Niko Yesu yavuze. Ibi bintu twatuvuga nta teori nimwe irimo, ni ibintu bya pratique byose. Amen. Izi ni inyigisho za pratique, si ibintu byo ngo yavuze ngo yabwirije neza ngo twanezerewe. Ibi ni ibintu byo gutahana mu mago yacu tukabaho kabatumwe mu isi. Badusuzuguye ni amen, badukunze ni byiza, batwanze twishime cyane, badufasha uko bashaka ni sawa, kuko byatunganye byakuze. Yesu yari yarabivuze. Haleluya! Nibyo abantu rero bibaza ngo se ngo nzabwiriza iki, kuko nta mumvuga butumwa Yesu yavuze hano muri Matayo ngo mugende mwese. Uribaza ngo nzabwiriza iki? Reka vuga abantu gatoya. Niba utarakizwa nta kintu wobwiriza. Yesu ashimwe. Ariko niba warakijijwe uzaza uvuga ubuhamya bwawe. Niki Yesu yagiriye ubuzima bwawe. Iyi minsi yose twatugenda yose kufatanye kuvuga, natangiye kuvuga ubutumwa 207 i Kigali. Nzambwira abantu ubuhamya bwanje ku muhanda, umuntu duhuye mubwira témoignage yaje. Haleluya! None niyo mpamvu nakubona ubuhamya bwawe ni ubuhe. Niba nta buhamya ufite, niba nta utarahuye na Yesu, mbere ya Yesu wari umeze gute, nyuma yo kumwakira byagenze gute, niba nta buhamya sinzi kuko turi kumwe. Amen. None n'ukuri abantu bagenda bagira amagurupe tugera ku mukecuru wari hanze, wicaye hanze yicaye gatebe akazuba kasi mu masaha 4, turamubwira inkuru za Yesu, tumubwira ko Yesu yamukunze. Matayo 3:16, kandi n'umwizero uzahabwa ubugingo buhoraho. 17 aravuga ngo umwana w'umuntu ntiyaje guciraho urubanza abari mwisi, ahubwo yaraje kugira ngo abamwizeye bakizwe
nawe turamubwira aravuga ati yeme ndabyumvishije ariko uwo Yesu ari he? Mubivuga mutumwe havanga ama challenge. Amen. Yego nabyumvishije none ari he? Umuntu twari kumwe turarebana yari he nyine Yesu? Ari Yesu nawe azadutuma agasa nk'uwagiye ariko abahari ejo nito tuzavuga humura Yesu ari kumwe nawe. Haleluya. Turamubwira ati Yesu wacu ntazaboneka ntabwo wamubona ariko arahari tu. Arabatubwira ati nimundinde gatoya. Yinjiye mu nzu azanye igiti kibaje aramutubwira ati dore Imana yanje ngiye koraho iragaragara irafatika baniyo yanyu histoire gusa. Ayuwe. Amen. Histoire gusa ko murambwira ngo Imana mwavuze bipa iriye dore yanje koraho. Amen. Yesu yavuze hano ngo nimugera ahantu ngo mukabura icyo muvuga uwo mwanya ngo uwo mwanya nzabaha iki ngo nzabaha icyo kuvuga muhagaza chini plus. Amen. Turamubwira ngo se tate turaweza tukaomba. Amen. Ati sawa tu turasenze kujya wayime tugira no kubiseza rugatwe hehe pi mukecuru avuga ngo nta kintu numvishe ntawe mbonye. Tumugira gute ko dusanga abakozwe n'isoni kandi twagiye mwivuga butumwa. Amen. Turamubwira ati nta kundi ga Imana yacu nikaho tihayiza ariko irahari tu. Amen. Turamubwira ati utubabarire nyuma ya saa sita. Amen. Dufite kurusete tuza kuririmba turahimbaza ati takibazo ndaza. Amen. Igisirimba nacu ni sawa. Amen. Tugaye kuri kurusede abantu bararirimze numva umuntu yambirije yasaze karasaze Mikeli karagira gute nimemuona Mungu ndamwega ndamwatese ari hehe ati hapana niache nimemuona ari hehe tikunda mwumva ku mutima. Haleluya. Umurimo wivuga butumwa ni umurimo wande wa Mwuka Wera. Haleluya. Ikindi dusabwa twebwe ni ukubaho nk'abantu batumwe. Buri munsi uzuse mu rugo uzuvugisha abana bawe nka missionnaire watumwe ku bana bawe. Haleluya. Nugera gusura abantu mu mazu uzuyisara muri iyo nzu k'umuntu Imana yatumye muri iyo house. Haleluya. Ahantu wose ugiye tukahagendere ubusa tukavuga ibije byose tukavuga uko wishaka waratumwe kandi uri muri place neza isa niya Yesu. Haleluya. Ibyo bintu ko birinjira cyangwe niko bimeze. Mureke babwire nitudahindura amakanisa yacu azoshira bibisirimba bizoshira n'ahandi abatuzaniye ubutumwa histoire yararangiye bwarafunze. Nizo Europe yarashize bajya mwari muzi bazanye ubutumwa za Kongo barakiza amakanisa arera. Nagezeyo ejo bundi hariho akagi kamwe harimo Eglise Catholique na Catholique yarashize uriye Catholique yararushirashira ako kagi none abantu abapadiri umupadiri yaritarinze barongera baramugarura arongera aritaringa baramugarura aritaringa gatatu baramubwira ngo tubabarire aravuga ati mundeke ndashaje. Baramubwira ngo tubabarire uzoza uhamba abantu unagirishe mariage basi gusa cyo gusa. None iryo kanisa rirahari nta kindi cyabaye. Ikintu batakaje kimwe gikomeye ni ukuvuga ubutumwa. None kankubaze ninde wakirijwe muri iri kanisa zamuri kiganza tubona twese ni sawa. Abana dutegereje kubatiza n'abana bagapapa nibageze imyaka 18 bishop abafate abajane kuruzi batize ngo twabatije abana nabo uko biragenda bigabanyuka kubyara ntituzara abana benshi. Rwose Pastor Semarisa Amen afite abana 10 umugore atwite inda 11 kandi kabisa Bishop Patrick ndagusuhuje kabisa n'umugabo.
ubu twese ko turagenda gusa turi ku makarikire gusa. Apana bari muri Amerika ku isi hose none ntituhatuvuga ubutumwa aho ntituhatuzara ntituhatwera imbuto bimeze gute none dushoboye iki? Ibintu birakase. Haleluya! Torero ry'Imana dukanguke. Imana yadusize hano avec mission spéciale. Imana ishimwe. Twebwe ibintu byose biratunaniye. Basi mureke mbabwire. Haleluya! Basi dukunde n'abaneiba bacu. Basi byibura basi. Niyo tudashoboye kubabwiriza tubakunde gusa. Sizi niba narabivuze hano, navuganye n'umugabo wo mu missionnaire w'umukoreya, narabivuze hano. Arambwira muzamubwiriza ubutumwa gute muri Koreya? Haragoye, Koreya y'Amajyaruguru haragoye cyane. Arambwira ngo twebwe ntabwo tuzatubwiriza, ntabwo byemewe. None muzamubwira gute? Ati iyo tugiye dukodesha inzu muri umoja ku rugero muri quartier, twarangiza cyangwa isirara mu bayisilamu, twanga gukodesha inzu iminsi tuhatuye niba ari imyaka 5 cyangwa 10, tukera imbuto gusa. Nijye vuga ubutumwa ryacu. Ngo umuntu akatureba ngo akatubaza ati se mwebwe murabahehe niki kida kibatera kumera gutyo, ngo tukamubwira ngo Imana yacu ngo nukwizigira abantu. Haleluya! Akavuga ati nanje ko none nananiranye, abana banje bananiranye, nogira gute? Ni nka wa munsi Petero yabwirije akavuga ngo tugire gute twizere. Amen. None iyo Mana njewe no yigira gute? Izere. Haleluya! Niyo tudashoboye kubwiriza, niyo tudashoboye kubwiriza, basi please bene data, bene wacu bantu b'Imana, basi twere imbuto basi. Amen. Kandi niyo tudashoboye gukunda abapagani, amen, reka tubishire hasi cyane. Haleluya! Jewe nukuri amaso yaje kuntu yafungutse, nasanze ibintu zose byaratunaniye. Niyo tudashoboye gukunda abapagani, please mureke basi dukunda abakristo basi byibura nuko tuzavuye ngo mwisi twarakundanye abakristo basi. Ayiwe! Haleluya! Basi gusa bishop wowe ukundane na bishop gusa basi nuko uzumuvuga neza. Kadusaba igitabo cy'Abakorinto sinena hategwa ariko haraje. Haleluya! Abakorinto ba mbere 13 naho hazavuga neza cyane. Ndaho ndangiriza Abakorinto ba mbere 13 umurongo wa mbere. Reka ture kuvuga, reka twasoma hari abango nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo mbaminutse nk'umuringa uvuga cyangwa icuma kirenga, kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya biki biramura bizi byose nakora ibitangaza nkagera gute nkazamishurirwa nkareba ibiri muri Kongo ngakura ibiheko nkabihamagara nkagira gute ngasura ngakora ibintu nzavuga cyane. Haleluya! Imana yampaye umunwa nzavuga cyane mu busanzwe muri caractère. Haleluya! Amen. Erega buri Imana ntabwo yakugira umupasiteri utazuvuga. Umupasiteri agomba kuvuga. Abapasiteri ngo nje ngo ntaceceka ngo nje Imana ngo oya ugomba kuvuga. Amen. Umupasiteri agomba kuvuga kameme, akamenya kubana n'abantu, akaba ari umuntu sociale, uciringa n'abantu byoroshe, agahora n'abantu, connectinga n'abajene n'abasore n'abakobwa ni byoroshe bitari bitagagaye. Hey, haleluya! Kuri ko abantu b'Imana bari easy, bari simple. Nubwo ni wakora biriya byose ukagira ziriya mpano zose ukabura nk'urukundo zero. Mureke mbabwire please, ntabwo nshaka kubahanika ngo mbigire birebire ngo kubwire ngo kunda abarozi utabashoboye, ngo kunda abamayimayi mubwire gute, bireke please. Kunda abakristo, reka dutangire aho basi. Ariko Imana ese ko Imana izitura biri mu ijuru n'ibizimera gute? Umuntu wavuze gutyo, hari Imana iyo turebye iri izigira gute? Izayumigwa kweli? Ese kumuragira kugira amakanisa menshi hari nta kibazo kirimo? Nitwe kwabizanye se? Ntabwo ari kwabizanye. Intumwa zazanye yose zaragiye zirakubita zivuga ubutumwa, zifungura amatorero. Ba Paulo baragenda aho bashitsa, aho bakandagiye eglise, bagera mu wundi mugiye eglise, bagera ahandi ibintu byacu ngo abanyamurenge ngo abantu muri Afrika ngo tugira amatorero si ibyacu abari online. Ibi ni ibintu zakera,
ibintu bisha gusa, ibintu bisha n'ukwangana n'ibintu bisha. Intumwa ntago zigeze zigira ibyo bintu, nizo byaje bisha gusa, ariko ibindi ni bisanzwe. Amen. Reka ndekera akonza mvuga Mana we. Haleluya. Buriya kuvuga cyane ni byiza, siko bimeze se? Rero nanje iyo ngize chance bakampa microphone zana amavuga nkavuga mu gitaramo iwacu batazuva mu rugo bambwiye ngo uyu munsi tubabarire, ntago ari wo uhagarikira, si wo wigisha, ufunga akanwa paka dutashe. Abo tubana mu rugo nkunda kuvuga cyane cyane niyo bigeze kuvugira Yesu. Haleluya. None ibintu Imana itubwiye ntago ari jega bivuze. Amen. Ibintu Imana itubwiye twobikora. None mwaguruke abantu bari tayari gukundana, abakristo gusa dukundane isinyagare ikiba mugani wa gapapa. Haleluya. Mwaguruke dusenga Imana, dukundane, duhoberane, duhura turire, twange gutandukana, dusurane, amasumu ashire, amaroza ashire, ubusambanyi bushire, dukundane gusa. January to December ibintu bihinduke imigitangare, abantu bavuga ngo ariko ibi bintu nibiki byateye hano. Kandi yewe kubabwira ikintu cyantangaje. Haleluya. Abakristo bose ni bamwe ku isi. Iri iyo ngiyo twagiye iyo za Mayitisa hafi na Tanzania, twagiye gutaha biranga naba Masayi, twatwumvikana mu rurimi ngo duhoberane. Amen. Ngo duhoberane gute biranga ko dutandukana, bararira, turafatwa turarira. Bamwe baradukurikiye hano isinya bijya zakera. Haleluya. Kuva none utaye mu wawe uvuga ngo jewe izo kubwiriza simbishoboye. Amen. Simbishoboye, ariko icyo shoboye ngiye gukunda abakristo gusa, ngiye kubakunda. Kandi nkubwire urukundo nirumara kugucengera ngo uzosanga n'abapagani watangiye kubakunda, n'ukunda umuntu watangiye kumusengera, watangiye kumugirira neza, watangiye kumwamamaza. Bijye bavugaga bibi wabivuyeho, uzosanga wavuze ubutumwa isi yahindutse. Haleluya. Ngiye gusenga ariko wisengere. Wowe urabizi byakugoye, uzi naho byafiriye, ariko ndagira ngo dusenge. Wowe nyirubwira Imana ngo Mana nkurukundo rwuzuye, kandi nkuraho uyu muruho w'ibi byaha byanduhije bituma ntaba intumwa yawe, ngakora ibyanje nkibagiga ibyo wansigiriye mu isi. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Mwana w'Imana, ni wowe rutare Mana, ni wowe Mana yacu, ni wowe gakiza. Wadusize mu isi ngo tukuvugire, wadusize mu isi ngo dusure nawe. Haleluya. Hayewe. Haleluya. Oh Mana we, imbaraga zawe nizize mu mago yacu, nizize mu mitima yacu, nizize mu bana bacu, nizize mu bwenge bwacu. Turashaka gusa nawe, turashaka guhagarara nk'uko uhagaze, turashaka kuba ambasaderi beza. Imbaraga zose ziturangaza, ibituma twanga abana bawe, abo waviye amaraso, izo mbaraga nizitsindwe mu izina rya Yesu. Dutabare, turarushe, itorero ryawe rirarushe. Seruka ku manywa, seruka nijoro, garagara Yesu ubugingo. Ni wowe Mana, ni wowe mutware w'abatware, uri ntwari ku rugamba uriho. Icyubahiro ni kibi cyawe mu ijuru, icyubahiro ni kibi cyawe mu isi, Mwana w'Imana. Dukomeye amashyi menshi gushimwa hejuru iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.